Anting metong kapamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng kinudamang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili sanang parati, kaya kayongan. At kay kaanti mo rin. Aduan tamong iniking ginu, ing patawaran o rin kay katamong amano laban kaya, ating kakulangan tamo kapanaligan kaya. Batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngining miyag nanagnan ning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa may payang tuto, at kaya kayo kapatad, uli mi kasala kung bina, king isip, aman at tapat, at miyayalo ang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko ang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sa Blang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalain niyo ko, King Diyos sa ginutang. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, ning upaya at sikanan, potang kaklis kay kabusal daring sigwana ning biye, bitasan mong pagmalasakitan mo kami, at atyu kasiping miyagyamang era kaakakit,
Bustan monging kasalpantayanan me, manatiling tahimik at payapa, at palalaman mo iti king balang kapag subukan. Papanatilyan mong sasalpantayanan me, king ding alun pamintuan da ka, at king kekangutos ning upaya ning dewakan era kamiya sa lanta. Manatili kang kayabe me, kapamilataning anak mong Yesu Kristong ginume, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Hob. King busal ning sigwa, may kibat siyang ginukang Hob, nga nang migsalita. Ninuwaring managwanta, king dayat malat, kanitang mi bugnusyat mi salpuak. Kanitang mi balot, king ulap, at saka king limpinan, king makapal alulam. Kanitang binili ko ring angganan at enasukat lalagpusan. Ating kayang pasbul, binili ke at dininan kabat. Angga kamo keni, nga ko kayang sinabi, at lagpus kanito, kamalyari, at ding mangata sa alun, may nga sambul at laketi. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, ing dalit na pakibat, pasalamat ko king Ginoo, ing lugod na alang kupas. Ulitan tayo po. Pasalamat ko king Ginoo, ing lugod alang kupas. Ding sina ke barko, banlipat ning dayat malat. Karin lamangalakal, libutad ning danuman. Ing makapagmulala ng depatan ning Ginoo, karelang tengalan. Pasalamat ko king Ginoo, ing lugod na alang kupas. King amano na titsup ing hangin na masikan, at mga ragulalon ning kadayat malatan. Tinas na lang matas sa matas ding baporda, at kay bat sildak nala ang gaking kalalaman. Mga siralalub, dalarang mga matenongan. Pasalamat ko king Ginoo, ing lugod na alang kupas. Kanita minaos laking Ginoo, uli ng kasakitan, at karelang daralanan, alinigtas nala king gipit akabilyan. Kayang pepataymikan, ing bagyong masikan, dingalo na mga ragul, tinok lang lanaman. Pasalamat ko king Ginoo, ing lugod na alang kupas. Metula lang emunano, uli ning katahimikan, at bitumbaya na lang ang gaking sadsaran, akarelang pikasaran. Uli ning alang kupas ng lugod, ing ginuso kadeng pasalamatan, alang-alang karing mala, kayang depatan, para karelangan. Pasalamat ko king Ginoo, ing lugod na alang pamamasang iba't ing kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing lugod ng Kristo, ing balamo mitutulak kaya kami. Ngayon nga baluming meteya para karing sabla. At uli na niti, ring sabla miyayagumla king kayang kamatayan. Meteya para karing sabla, banding mabiyengeni, enala mabibye para king sarili ra. Nune, para kang Kristo, amete, at mi pasubyan miye para karela. Uli na iti, ing pangalalawe mingeni, ing paglalawe mingeni, kanino man, manalumpakan king panyukad ning tao, king milabas a panawon, makanyan ing panlalawemi kang Kristo. Dapat ngeni, na makanyan. Inya, ing ninumang makisan metong kang Kristo, metong yang bayong lelangan. Alana ing sadya ng pangataw.
mi bayo neng lubos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad na po ba ang parangalan ng may pabalita? Itamongan po, lintoya libutad tamu, ing meto nga maragula propeta, dinatangya ing Diyos, ban iligtas ne ing balen na. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kekaan timurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Misa na yaldo inyang mebengi na nga nang Jesus karenggaya nga lagad. Tara dalakit tamo king kangatbanan ning dagat-dagatan. Inyalikwan dalaring dakalataw, sinakela, king bangkang sasakin ng Jesus at delakit de. Atin lang kayag na naaliwa pang dakal abangka. Di natanging tutong masikan na yangin. Sa sapulane ning mga ragulayalu ning bangka, halos kakat muna king danum. Makasandal naman ni Jesus kanita king meto nga ulon king banda ng taulining bangka. Matudtud diya. Ginising dering kaya nga lagad. Maestro, ngara. Alana naman kay kanong mga mateta mo nga. Mibangon niya Jesus at nga na kingangin. Tuknang ka. At inutos na king dayat malat. Tahimik ka. Tinok nangingangin at mi ka maragula katahimikan. Kay ba't nga nakaring kaya nga lagad? Bakit may tatakutan kayo? Ala ko pang kasalpantayanan? Deta nga nala, ning maragul at takot at kilabot, at nga raking metong at metong. Nino kaya iti? Pati na, ingangin nating dayat malat, maminto kaya. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kekatang galigtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang subalan. Maya payabak po ang Kay kami po king sexmuan. Kay kami po king sasmuan at makanyan mo naman po ka rin king balen masantol. Particularly in Bulakus masantol, anong nuko po may destino anting Paris Pris kaniting peka mo muna akong diling parokya. Atin kay pong awos o bansag karing taong tatakot o karing taong matakot king amanong si Suantamo. E kumupo balo kay ni King San Fernando, kay ning siyudad ng San Fernando, nung nanoy ngawas yu o awas tamo, karing taong matakot, karing taong tatakot. Sa iba po kasi ang bansag nila o ang tawag nila, sa mga taong takot na takot o sa mga taong takot sa Kapampangan ay mataloti. Ngara, ewari po. Kimpong San Fernando, mataloti mo naman.
Siguro mataloti, ne po. Kaya kami po kasi kaming tao sex one, at makanyan mo naman, mekad, karingaliwang tao, king danuman. Kalupa na po ning masantol, abinggit ko kay kayo nandin, at dati kong parokya kanita, mumuna akong diling destino, karing king bulakos masantol, putanging tao tatakot ya, putanging tao matakot ya, ingamanong gagamitan mi o aus mi kaya, kingamanong siswanta mo o kingamanong kapampangan, yapin po ing amanong galgaw. Galgaw, kagalgawa na naman ng taong yan, nano-nano mo, kayang pitatakutan. Sa iba, kataloti mo naman, nano mo, pitatakutan mo. Ngara, kinalakihan ko na po, kaya ragulan ko na po, na ikaming tao sa swan, sex one, na potang tatakot ka, potang matakot ka, galgaw ka, mataloti ka, tatakot tamo, we are afraid. Kapilan pa mo po, ini pong milabasan mong parumingo. Menyali ko po, may grocery ko, king metong supermarket kini king siyudad ng San Fernando. Inya nga tuna ko po king supermarket, kabang mamili kong saliwan ko, mamili ko, aba, bigla-bigla, pansinan ko, at inang makasiping nga tao ka na ako. Apansinan ke, mamili yan naman, tinya mo naman kukwanan, karing kayang sasaliwan, niting tao. Inyang lawin ke, makatasing facial na, makababaya, ing face mask na, makalto na, laringarong na. Matakot ko king COVID. Katakot ko king virus. I made a decision and I chose my fear. I decided to be more afraid of the COVID. Inggewa ko po, ko nesibiyanan. Porpoto pakibata na ako palakwas. Ale, itangangin. Pota miras pa ka na ko inggewa ko. Niwasan ko niya mo po, iting tao. Minta ko kingaliwang section, pinili ko na pa mo, itang kailangan kong aliwang pilinan ka rin. Ako na ing linawot kaya. Galgaw ko king virus. Mataloti ko king coronavirus. You see, it is better to ask now, what makes a person afraid? Sige nga. What makes a person afraid? And what happens to you or to us when we are afraid? You know what? We are afraid when we are in a hopeless situation. Ale, potang hopeless tana. Wherein there's nothing that we can do. And we cannot control of things. O tayo po subukan muntangin karing drugstores. Sige na mo. Ikayo pong may nga bakuna. Nung makasalina kong bakuna, king mercury drug o king Watson, aten, ala. And as we are afraid, according to psychologists, sasabihan na po rin psychologists, there are 3 ways of coping to the fear, to our fear. Ating kanong atlong paralan. Mumuna kano, you become submissive and even rebellious. Itabang ning kay, uling ala na ka nga akarapat, pang sasabihan mo, ala na akong pakyalam kanyan. Makanyan tamo Ala na akong pakyalam kanyan. Di nung mate. Nung oras ko na. Ating COVID, tsempuan mo, nga raringaliwa. If you will have it, you will have it. Baliyo po, karing taong babansagan tamong pasaway. Karing taong awsan tamong mga siya sa buntok. Actually, it is their way of coping with their fear. Nepo, inya pinasasabi da, ing makanyan. Di nga liwa, manhid na la, tuliru na la. Kingisipan dang takot da, di nga liwa naman, may sakit na labuntok. Bakit? Uling, mi gaga nakala, luwal ko ba king bale o wali? Simba ko ba o wali? It is not that they are not afraid, but that's the way on how they express their fear. You become submissive and passive and even rebellious. Kadua, the second way of coping to our fear, ita pong hausan tamong hashtag praning. Dakalataong praning. Lawin nyo no mo receiving nyo po, ta praning nala. Di rumo po. Dakalataong mga praning. Ne po,
Yun kapag ka nakita mong isang tao, wala ka ng tiwala sa kanya ngayong panahon ng pandemya. Ta na magtiwala, king meto nga tao, lalo na po tangi may kilala yan, nakasiping me, atin yung COVID yan. Makanyan ta na isip ngayon Yun bang mahirap ng magtiwala ngayon, makapraning, ngararingaliwa. Ita bang balang talanan mo, infected diyang virus ini. Inya pinagadagad, mag-alcohol tamo. Bali po, ating ko pong kilala, may kapatadla. Makalungkot man pong sabihan kayo, may kaputol la, misiping lang bale ha. Misiping lang bale. O nangining meto nga kapatad, siguro mimingat ya mo, mimingat ya mo. Neburing paluban, king bale ining kaputol na, lalong ding panguna ka na. Pota ka nung paksabihan ining kaputol na, kitaya mo ka nung harap ning gate, iya ka no, tsukin terrace, king babo. Misa nakakwentuhan sinabi na ka na ako, niting kaputol na babawal na. Nga na po ka na ako, amongot makanyan kasakit po, bala mo, ike po kapatad, nga na. Bala mo po, eke kapatad, nga na. We understand that. Po, lalo na king sitwasyon damo ngayon And that is why, as praying as the situation can make us, we panic buy. Baliyo po king tuto. Neng kay kasi ita mo, mangalat tamo pong mga ragulapi sa sabihan, neng kaya lamang katutuan. Kenina mo king St. Jude. Neng kay balitan dero ko'y meto nga tao, may COVID, jaliyaman pala, makalunos yun, makapraning. Ding babalita tamo, baliyo po king tuto, maling informasyon na ala namang kompirmasyon. Neng kay rugo ita mo ing panibatanan ning katatakutan. Inyapin po, king ulita mo, neng kay, ding haliwang tao, mga praning nopo. Mga praning nopo. Maging paralisado tamo, karing maling babalita tamo. Inyapin ning dieta mo, mapapraning na po. Hashtag praning. Katlo at tauli po. The third way of coping to our fear is prayer. O yan yung sandata tamo, pangadi, panalangin. We pray that as we call God, we find a certain level of peace. We find a certain level of safety, of security. In today's gospel, king ebanghelyo tamo ngayon Domingo, mi pasyag po nung makanano tamong ikit at dimdam. Jesus at dingalagad na makasakay laking bangka, maglayagle. Iting eksena, maglayagla. Kapang makasakay laking bangka, maglayagla, nanong milyari, detang ano kanuning masikanayangin. Dumating daw ang napakalakas na unos. Hinampas ang bangkang sinasakyan nila at halos tumaob na ang bangka dahil pumapasok na, napupuno na ng tubig ang bangkang sinasakyan nila. May ngatakutan na siyempre. Balada katapusan da na, balada kamatayan da na ring alagat na ning Ginoo. And at that moment, their lives are threatened. They are afraid. Uy na po yung makatula. Kumusta yung Ginoo? King Ebanghelyo. Kumusta yung Jesus? Kabang dingalagad na maliswas na lang, bigaganakan na lang, uy tamatudtod diyan. May nga rin mong ordinaryong tao mo yan, masikanay ngayon, ikamatutod ka pakagising mo, dimdam mo yung ngayon, aliko. Makanyan laring haliwang tao. Jesus, matudtod ya. Ako po panwalan ko, mo makasulat king Ebanghelyo, mekad, manyaman etudtod. Masanting na yung manina, pinggino. Kaya nga't ang ginawa ng mga alagad niya ay, ginising din. Do you not care that we are all perishing, ngara? Are you not concerned that we will all drown, ngarang makanyan? Ala ka bang pakyalam ke kami na mga mate tamungan kene? Temo kesopan. Nga daring alagad mekad, temo kesopan. Kimot na kaman, do something about it. Be active, Ginoo, ngarang mawari. While they were all perishing and panicking, Jesus was sleeping. Baliyo po, dingalagad na ning ginuking kaurasan na ito, isipan da, may gaganakanala na matenala, na mapupus ng biyeda, samantalang yung ginu matudtod yan, ano yung sanggan? Bakit inakala ng mga alagad niya, nakatapusan na nila, nakamatayan na nila, samantalang ang maestro nila, natutulog lang siya. Anong dahilan nito? Kasi ang Ginoo, mahigpit ya kalawat, kingib panang.
Kasi ing Ginoo, maigpit, makapit yatalan, king Diyos, iba. Inyapin po kalmado ya mo, inyang ginising de. Kalupad po, dingalagad na ning Ginoo king Ebanghelyo, ako panwalan ko, makanyang tamo mo naman po. Ita mo po, reting alagad at tutukuya na mo naman ning Ebanghelyo. We have that same sinking feeling. We are also on the same boat. Itang panamdaman tamo, delikading sitwasyon tamo ngeni. Ne po? Itang panamdaman tamo, makatakot yung dadalanan tamo. At naning gagawan tamo? Mga di tamo. Naning gagawan tamo? Kaniting delikadong sitwasyon tamo? Mamaus tamo kayo. We call to God. Pansinan niyo po, king milabasan, 15 bulan, nung eko magkamali, in the past 15 months, ing panamdaman damo, ing isipan damo, nang kay si soya, up, down, up and down, up and down. Nang kay rukuring aliwa kay katamo, may kulingling nala, king pandemya. Nang kay po babalita da, karing nga papanalbenta mo king TV, karing balita. Nang kaya ta na si kaso nung pilano ring ding positive, lata ng pakyalam nang kaya. Wala na akong pakyalam dyan. Then namang matwarugo, may bakuna na kami, o tayo kay paboring palwalan. May kulingling na kami, kilong ya kami karing pibale-bale. Kaya't kung minsan, pati pananampalataya natin, humihina na rin. Pati ang paniniwala at pagtitiwala natin sa Kanya, tumatamlay na rin. Our prayers become dry. Sana po ali. Ne po? Sana po ali. Sana po king kasumangid daring mga tinding dadalanan tamo, mga bayat kapag subukan, aarapan tamo king biye, kalupan na po niting pandemya ng COVID, sana po etamo tatabili kalawat king apong Ginoo. Sana mas lalong mangibabo kay katamo, ing kasalpantayanan tamo king apong Ginoo. The more that we keep on praying. At naning pangadita mo, sana po kalupa na ning gewa na ning Ginoo king Ebanghelyo. Sana utusanan ing coronavirus, ing COVID. Kalupa na nung makanano ng nuto sing hangin ating maragulayalon, ya mismo sabiyana, quiet, be still, tuknang naka, tahimik naka. Iti po yung aduanda mo, king apong Ginoo. Talagat kangan po. Sa salbandaya ko, King Diyos, ikpang may payang tutu, linalang king banwat yato, at ang Yeso Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upayan ng banalay espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo, sinubliyang mebe, pepay ta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ikpang may payang tutu. Ba't ka rin, magbalik yan naman keti, banukon ka rin mabiyempon mga mate. Sasalpantaya ko, king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapataw da rin kasalanan, king pangasublang meding mete, at king bialananga. Amen. bustan yung may kasapat tamong kasalpantayanan ban manalangin kang Jesus, ama ka patok nang ba, karing hanggang bagyo, ning kay katamong pamibiyabye. Karing balang kayo doon, ngayongan pong maniga po, Ginoo, kay kake manalig, ulitan niya po. Ginoo, kaya kake manalig. Ding kakaluguran mo, king magkasakit ayato. O Ginoo, kalupanoning metong amalating bangka, libutad ning bagyo. Kaya kamatudtud, Ginong Jesus, papanatilyan mo ing karelang kasalpantayanan, inya ngaming manalangin. Ginoo, kay kake manalig. Ding kapatad mong maliligalig king gera, kalupanoning metong abangkang pibalabalugse ning alun. Kaya kamatudtud, Ginong Jesus, dinan mong kapayapan, inya ngaming manalangin. Ginoo, kay kake manalig. Ding taong makababad king pamikasala, kalupanoning metong abangkang luluban ning danum.
kamatudtud, Ginong Jesus, ibalik mo keka, inya ngaming manalangin. Ginoo kega ke manalig. Di nga lagad mong tatakot king paing tungol, kalupanoning metong abangka, anong nuring tao, sasyo lang pasawok. Kamatudtud, Ginong Jesus, dinan mong kapanaligan, inya ngaming manalangin. Ginoo kega ke manalig. Ing iglesia mo, manaligya at manalangin mitmong tiwala keka, Ginong Jesus. Kalupanening metong abangkang pasibayo menakit kapayapan, inya ngaming manalangin. Ginoo kega ke manalig. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayaduanan. Paraking kapasalamatan, daring pamilya ng Cesar at Lorna David, pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Rolando at Eder Nicdaw, pamilya ng Antonio Guevara, Julian Guevara, Ralph Basilio, pamilya ng Jonathan at Annabel Suplico, Bong at Dodi Lacson, pamilya ng Romeo Mercado, pamilya ng Alberto at Deng Pangan, ding pamilya de Ramas, pamilya ng Librada Agustin, pamilya ng Marina Chodoro, pamilya ng Attorney Edelberto at Net Balingit, ding Catholic Women's League, ding pamilya Soto at Pineda, at ding pamilya Bernardo. Para king espesyal na intensyones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Mary Manette Pineda, Clint Israel Umali, Rica D, pamilya ng Michael at Nida Urquico, Daryl Francis Sanchez, Leticia Ramos, Adi Ronel at Sheena David. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Alexander Pamintuan, Jaime Aquino, Yukio Mukoyama, Melissa Villanueva, Loretta Yutuk, Teresita de Guzman, Bensong Ong Sr., Enrique Canlas, Felicidad Reyes, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Purificación Canlas, Romy Bognod, at ding sablang kapatadang masakit. At para king anibersaryo ning kasal dari Mr. at Mrs. Joseph at Connie Gopez. At para king pamanantabe at proteksyon ning banalay espiritu king familia ng Ani Razon at king familia ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapainawan daring kapadadtamong meyangunabye, lalong-lalo na de Norma, Reverendo Padre Jason Miranda, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, General Amado de Mata, Leonardo Gamboa, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Ernesto Nicdao, Julieta Capenya, Nelson Garma, Erlinda Ferreras, Luisito Wong, Jose Bautista, Angela Cochanco, Fernando Santos, Virginia Angeles, Arturo Manyalak, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detangala ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo kake manalig. Genipuad ang taming sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, ba't tumakot kepa? Nga na, ning ngaming baluming, baluming kaya bera ka. Pagkaluban mo keng kapayapan at bustan mong manatili iti ke kami. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen.
Ipalakad tapo. Manalangin kayo kapatid, baning kay kadamong daon, matanggap ya, harapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon, karanggamat mo, king ikapuri at kaligayan kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at ing kayang Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan mo reting kay ngayin, at mananunasa ng iting sakripisyo ng kapurian, padalisaya na kay puso, kay sipan at kawa na keng parating, masigasig sumuyo kay ka. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman na dili yake kayo, At kaya kaanti mo rin. iyat na yoring pusuyo, Makayat na ano king ginu. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino impaj king alangang katlubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, bani pakilala mo ing kekang karangalan. Ang yang gilutan da ka paulin ing kasalanan me, ginawa kapamuring paralan ban makapagpalik kami lubke ka. Uli nita, ing kaluguran mong anak meging tao yang kalupa me, banating kalupa ming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangalili meging dalan. Kapamilata na ring anghel ning banwoya yang pangda, ing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilan man. Misuke saning siwala miking karela king matagumperang dalit ning kapurian at ngamingang kakanta. Tunay ka pinbanalo, ibay kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume. Ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuha na tinape, at pe pasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Badningapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyaning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanide. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayang ining misteryo ning kasalpandayanan.
Inyang ini gaganakan mi o ipa, yung kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, darawon miya keka, iting tinapening biya, ating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pe palyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo. King katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong, ning banali Espiritu. Ganakan me, o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoya tuban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, e Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong, ding kapatad ming Pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na, di Norma at Jason, tanggapan mo sa naging maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian, king keka baneng panahon, puriyan dagat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambena kaya ibang mayupayang kagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan hanggang. Ganipun, di mo anak ng inapun, yung kaya katamong malugod agino, maus tamong inikaya karingamanong tiro na, kaya katamo. Igabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me.
Banking kasopaning kay kang pakalulo, parati keng mika, busking kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang mane naya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Ulig kaya kaingyarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa nababalikdan din kay kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalbantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan ba ang bonbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibye at magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaante mo rin. Ipakita po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo man. Yes, ma'am. Diyo yung ginutamong Yesu Kristo, yung kikatamong malugod na Ginoo, yung kordero ng Diyos sa malalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws king apuna ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmiyay nga mano mo, umayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakatapo. Manalangin tamo. Ginoo, ipagkalumeke kami ing katawan at daya ning anak mo. Manibayo ing kay kang biye karing puso me. King kay kang pakalulu, bitasan mo ing pangakabos mi at idala mo kami king biye alananggang pagmasusyon me kaniting Eukaristiya. Itingan po aduan me king kapamilata ng Kristong Ginoo me. Amen. Luklok tamo po sabi kay Mapila na kapabaluan. We informed you in our masses last weekend that we resume the third Sunday collection starting this week. Our collectors, the companions of St. Jude, will now go around for this special collection. The proceeds are intended for the youth apostolate of our archdiocese. May the Lord bless you for your generosity. Please be advised also that our parish joins the Catholic Church in observing the feast of our Mother of Perpetual Help on June 27, next Sunday. We honor our Mother of Perpetual Help with a Triduum from June 24 to 26, Thursday to Saturday, before the 6:30 evening Mass. Let us join our parish in this liturgical activity. Thank you. Kanayan tala po kayo tamo. Siklod tamo po para king Horatio Imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ipame. Lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakal na kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal na tao. Aduan mi ngeni kaya ka. Ing baligtan mo kaming mitmong lugod at iyatsyat me kaya kami ing makayulo mong gamat. Ing dakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ngan tabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi lang, ring pekapun ming pambansa at lokal. Panmamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti e makasalikot, at bukod mong para king kapakanan na ring memalen. Bendisyonan mo, ing sablang pamagkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansame.
Ipanalangin mi laring doktor, narsis, ading sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyo la karing masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan mo'y pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang kalananggang kapainawan, detang miyayango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo kareting masakit ta panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap taring sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulok. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagpayong lubat kabanalan. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na indu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklismik ke kaking kagulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Talakad tapo. Ausan ko ngan po pansin, dingay ganaganang pengaring lalaki, dingay ganaganang tatang, na lumapit kay ni king harapan, manaduan tamo, ing bendisyoning Diyos, kaniting pagmasusyantaya po, ing Father's Day. Ing ginumanatili ya kay kayo, At kaya kaante mo rin. manalangin tamo. O Ginong Diyos, ababye-bye keti sulip at karin banwa, kanitipong kayaldawan daringe ganaganang tatang, aduan mi keka, king bendisyonan mo ngan sana, reting sablang pengaring lalaki, dingge kaming tatang, kambering karelang asawa, ilasana pong maging mumuna ng diling talaturuning kasalpantayanan, karinganak da. Kapamalataning amano at mayap ayalimbawa, luguran do sana ring karelang familia, king mitmong tula at kalaw sa nalub. At pagkalubanan mo sanang sikanan pamikakatawan, ban alingap at aseserong mitnong lugud at katapatan, ding karelang familia. Pasalamatan da ka para karela, at bendisyonan mo lang. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Ligaya king ibat, king anak at king banal Espiritu. Antimoy sa jari gaya, bet ang kamumulan ngent manggaman kingalanangga. Amen. Happy Father's Day po, kay kayungan palakpakan talak. Happy Father's Day po. Kaya kayo man.
Talakad kangan po. Ing Ginoo manatili yake kayo. At kaya kaante mo rin. Itukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Iting banal na Eucharistia meging metong yang kapag masusyan ning pamipasikanlub at kapanaligan para kay katamongan. Ing Diyos bibitasan na kay katamo ang yang karing maralumdum ng aldoning biyeyo alang kayong sukat ikatakot at suko siping yo. Arapan nyo yung biye at dingke kayong problema. Panimunan da kayo nga naning Ginoo papunta king ligtas at sadsaran. Manalig ko kanako, magtiwala ko kanako. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto. Ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa miyampang ne, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.